BJP no challenge ri rally khlaika tipra motha yago kormo kachak tipra mothani banati khlaijaka kotor bike rally krakshlo 24 Ramchandra Ghat constituency ni bising khobjanai Belfang highway ni simi Podobil Kanchan Proba Devi Jora khlaijaka bike rally o bike rally khlaina bagai 1000 high bike tubujaka bike rally khlai paimani yagulo 2026 bishini TT AADC Chongbari ti khlaijaknai convention bike rally khlaimungno roksabai kok sapuro Tipramothani spokesperson Kacham MLA Rajeshwar Debor Masaka Joto Tiprasironi Diman Shanmung Mukthang Khran Bagai Obakaisha Choba 2021 Bishni Slay Tabuk 2026 Bishuotai Bakabang Bot Riwi Bubagrano Logir Nani Kaplai Khainani Kok Kacharkha Kacham MLA Rajeshwar Deborma 2021 Bishuo IPFT BJP Kathalai Je Bot Manmani Abot 2026 Bishuo Taibo Kabang Bot Riwi Bubagrano Logi Riwi Kaplai Khadan Bagai Kok Kacharlaikha O bike rally Khaimungo MLA Ranjit Debor Mabo Shokpaina Tongmani Fiaba meeting Tongmani Bagai Bo Shokpailia Haipano convention Khaimungo Shokpaina ni Kok Shalaika Taklai 2026 Bishuo Jotuni Slai Kabang Bot Riwi Bubagrano Logi Riwi Kaplai Khainani Hapang Sinamnani Kobok Laika Kok Kacharlaikha bike rally Khaimungni Bishintui Tipramotha Botolni Adongro rally khaijak ini 24 Ramchandra Ghat bising khobjak Belfang highway hoite जों Podobil Kanchan Proba Devi Jora ini bike rally tongo o bike rally aro thangai paimani yagulo chini tini hainai 2026 general election iti edisini jongmarina tei जों tini prepare ba prostuti nahawai जों tini aro convention khainai maximum chini yacht ini aro 80% yacht 1000 number bike tongo जों rally khainai tongo chini nahar mungtama Bubagrano जों थानाय 2021 23 बोसोर oro huge परिमाणे एडिसिओ जों 14000 एबव सामथिं जिदिवो विधानसभा 18000 सामथिं जिदिवो huge ताक जों 2026 Bubagrano Ramchandra Ghat ni hoite दिबो 17-18000 एबव huge buro जिरिना बागै जों तियार खाइ tongo chini mono kobongmung जों Bubagrani logi tongo Fiasa Bubagrani logi rithanai Ramchandra Ghat bororok gofa thangani o hani land right manani chini kokno जों roman scribe sinani uboni bangni chini main naharmung जों gosagang salo Ramchandra Ghat tibo rally kotor khainai tongo जों BJP ro mono challenge nanayo thanai 2021 IPFT BJP oro boot bujai 5000 maya जों 19000 something boot mano 23 जों 25000 boot manka boro BJP bai IPFT miliwoi 6000 boot mano फाइनाल 2026 संगमारी वो बीजेपी नो जोंरो 18-19,000 लीड खाई जों जिनि टारगेट जों सियोर जिदि वो अब कन्फार्म जों ताबक जरान अपेक्षा से जोंरो अंखलाय देखसिनि सार राजेश्वर फाइजाक दिनि सिनि रामचंद्र घाट सिनि सार तंगमानि बिनि सागा वो बुबाग्रा बाय मिटिं तंगा गुनि बतिनि सफैनाया किन्तु हाइ सफैनाय बो जों आरो जे संगमारिनि ति जे जों दिनि प्रिपेयर कमिटि बा कन्वेन्शन दा कांचन प्रभा देबि खानाय दङ आरो जोंनि सारफाइ सफैनाय जोंनि मनि मति मेसेज नानायो जे बीजेपी रखिनि जे हास्तेपा बाय जे विकास देब्रमा जोंनि सारनो जे सामाने जे बीजेपी नि रेली न कासो हनै जे थां लाइ थानायो आबो फल्स बंनि आफरो बरक से ग्रे रेली खायनानि बिनि साथे 40 जना बरक रेली खायना बाजै फाइमानि बं बरक रि खायमालांनिया जों तिनि फुनग्रिबो 1000 एबाब चिन अ बाइक रेलिओ तिनि युद्धक अंशग्रहण खायनालाय खायजा थानि सिक्ला बदल बाइटिया Ramchandra Ghat Assembly constituency एबा ब्लॉक कमिटि बाय तिनि मो कतर कैसा बाइक रेली नाय अबनि आसु नाइसिं नंखा जतरे सुदे स्पांसिनि कैसा एडिसिनि जनरल इलेक्शन दङो अचंग मारिनो रुगिनाय दिनै कतर बाइक रेली अर्गानाइज खायजोबनाय अबनि आसुल मेनिं कावरो जों सायमानो पीस एंड ट्रांकुलिटी अबनि साको सिनि ग्रेटर टिकलेन स्टेटहुड दिप्रासरनि जत दिप्रासरनि इमाम इमांनो मुखथां खायन बागै बुबाग्रानि लगियो सिं खानमार रैनाय सिनि दिप्रासा जत पञ्चायती परिवार कल्याण मिनिस्टर जनाजि दिस्तिनि अ हायुङो खरकटिसे जनानि बागिनो म डेमोक्रेटिक सार्टिफिकेट कैसा
choba te abo kaisa movement obone kitingine justly tini oro Ramchandrgarh Assembly Constituency ni eba ADC constituency ni sini jo toro top rank and file tini puthum lajak siklaro tini abo kick off khainai election campaign karon election ni final electoral rule published on 30 March 2026 likely 14 tai 15 no election ni preparation khaimo थांनाय 2021 सिलाइखनो केवल तमाम सीट नाविनाय गोबां सीट नाविनाय बबुग्रानि साइट बुंबाय बबुग्रानि दिमुंबाय एडिस वाज सेकेंड टाइम उब्रामथा पावर ऑफ फाइनाय अबसि 100 डिविजन ऑफ 100% जो अबफुटु दङ हा गोनांरिनो तिनि असुंसार गोनांरि किफ्रा सारक सिनि जतनो किफ्रा सने लोगो फाइनान बगिनाय जों केवल सिनि बबुग्रानो बिनि याक राक फाइनान बगिनाय बिनि मो रेलिनि मिसन जतनो आपिल सायो सिनि बबगो सिनि खागाव जे बुस्कानि चंमारिओ केवल बबुग्रानो फान कमां बाके सिनि किफ्रा सने हायो हरक तिसाय तलन बगे सिनि मानताय सकिन बगिनाय जतनो लोगिनान बगे जतनो आगुबि फायन अबसि फुटु दिनर सिनि एमएलए तनो कक्तमो फाइजिं सागा सिनि वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक कमिटी नि बिनि गुबुन काजा हाई लेवल प्रोग्राम तमन बगे बो आ प्रोग्राम पाइकनो अबसिं बाइके अरो या मानजु फाइनाय अ प्रोग्राम बो अटेंड खायकेने इएम रगबो फाइनाय जतनो लीडर्स तिनि इनवॉल्व तंनाय कोनो सामुंगो बरो गोरालिया हंगाके अरो जतनो फाइसंगो जतनो हामबाय खुलुमबाय Irignai naithok irignai hamjangrangni bagai naithokte quality kaham irignai tabuk hatiwo belai rang klaibeno manthugu tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisha kanboro manthogo ketar joroni machine bai takja naithok bumulni palini irignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirida tangsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanboro phalnokbai oro wholesale te khusra irignai risabo phajago manthogo jerok irignai bania khlainai borok o phalnoknino irignai risha wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirida tangsidi krungdi nikuma Agartala North Panmalipur near Yonskonar Club West Tripura Mobile number 9862821223 Take a second number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 548